Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Хабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз кайрадан эле япошкалардын 4-чү чыгарылышын тартууну улантып жатабыз. Видеону аягына чейин көрүңүз. Астында турган кызыл түстүү катталуу баскычын басканды унутпаңыз. Кеттик. Toyota Crown. $200 000 пробег жүргөн, 2004 жылы чыгарылган, объем 3, баасы $7000. Телефон номеру 0700 11 11 41. Коробка автомат. Кара түстүү Honda Fit. Без вложения. Баасы канча байке? $4,500 деп киргизиптир. Болуш баасы канча? $4,400. Объем 1.5, 2003 жылы чыгарылган. Телефон номеру 0500 88 44 01. Баасы $4,500. Toyota Raum. Пробег 260 367 км. 2003 жылы чыгарылган. Объем 1.5. Коробка автомат. Телефон номеру 0706 78 92 25. Болуш баасы канча байке? $4,500. Болуш баасы $4,500. Кызыл түстүү Honda Jazz. Дискалары өзгөчө экен. 214 634 км жүрүптүр. 2007 жылы чыгарылган. Объем 1.3. Вариатор. Расход 7.8. Телефон номеру 0703 56 06 24. Баасы $5,500. Honda Fit. 206 000 пробег жүргөн, 2003 жылы чыгарылган, объем 1.3, $5,200 баасы. Телефон номеру 0502 100 111. Болуш баасы канча байке? $300 скидкасы бар экен. Toyota Ranix. 2003 жылы чыгарылган, коробка автомат, объем 1.5, баасы болсо $5,200. Телефон номеру 0708 128 855.
Mazda 6. 2003 yılı çıkarılgan, 4500 dolar. Mekanika, Abiyon 1.8, telefon numuru 0507 0600 29. Panelimin Honda Fit 2004 yılı çıkarılgan, Abiyon 1.3, bası 4800 dolar. Telefon numuru 0708 128 855. Mitsubishi Colt Yaşıl Tüstü 2003 yılı çıkarılgan, Abiyon 1.3, 3800 dolar. Telefon numuru 0555 42 49 74. Honda Stream Titan Diska 2003 yılı çıkarılgan, Abiyon 1 GT 4900 dolar. Коробка avtomat, расход 9 litr. Telefon numuru 0703 51 51 90. Honda Step 2005, Abiyon 2 9750 dolar. Telefon numuru 0708 78 01 01. Коробка avtomat. Кожаный салон. Arka eşiğinin açılganı kmopka menен. Toyota Crown Atlet, пробег 93.000 km, 2004 yılı çıkarılgan, Abiyon 3, bası 10.500 dolar. Telefon numuru 0709 39 15 48. Bazı kelişim bağda dostlar. Şalıp baylanış kıla. Honda Step Spada Titan Diska yupkaları menen gaz benzin 2003 yılı çıkarılgan, коробка avtomat, Abiyon 2.4, расход 10-12.
Bası 7500 dolar. Telefon nomuru 0777 78 99 99. Trapşini salon.